IFM News. Lokal. Idol John Manipod iti inch. Kamen. Impakaamo ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas na na tinaka-standby nga ambulansya iti Ilocos Norte Ilocos Norte National High School kalpasan ti panaka-impormar nga adu dagiti estudyante ang maitartaray iti ospital. Imbatad na dahi tiket ibaklay na ti panaka-maintenarken panaka-sustener ti serbisyo na para kadagiti agad-adal tapno adda dagiti emergency cases ket sigod na da iti osarenda. Formal nga yung pagbulod ti Vice Mayor iti may sa kadagiti ambulansya na itay laeng na panagundaway kinada iti naaramid a katulagan seknana ti panaka-osarna. Imo na anay padanon iti Vice Mayor dagiti kasapulan ti pakadalan kabayatan at ti panagbisita na sa Zay ket daytoy ti may sa kadagiti aro nga ing napatgan. Yung personal in pabulo na po di ambulance tayo JX at namuha tayo po di population ti National High School tayo po mapapo ti 3,500 and kaya imbagada po weekly da ka no idardarotaray ti estudyante it's a hospital di na dumaduma mga rason it's stroke kada sabsabali pa yan po in request na dumabalin na ambulance nga nakastandby so at damit din po kung tayo ambulance so in pankoy dya po iklaro ka nga doon jakin doon ang data po at the square na one capabilities na mag-maintain DJ ambulance po iso nagaramit tayo ti MOA masyak ti mag-maintain ti ambulance po social direct to pilot at ti kasulina na yung ambulance po tilang sa kota bukit ti mang drive from DJ Eskwela hingga DJ Hospital. Di pa yung sa concern na po, di pwede agamit doon ka ti Eskwela, iti pagbalay na so pero sa pa yung service na DJ po. Paset ti panagasarita ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. So detoy ket ited ng naka-standby and at the same time digiti mang-usar ka detoy iso ti mang digiti driver. Saan nga ambulance driver no? Di driver ti pagadalan kasakas jay Idol Joan? When siguro nagapon iti eskwela no kung digiti mangi drive Idol Bernard. Yamhan na nga idonar kung na itatay pabulod na laeng. Na metlaeng ti mang So kukwati kukwati pamilya Fariñas. When Idol Bernard. Nangro na kinapo Vice Mayor Carlos Fariñas. Meron na siyang fire truck, meron pa siyang ambulansya. When Idol Bernard. Talagang dito kalikagom na is quick response. Idol Joan para gadigiti kakailian iti Lawag City. When Idol Bernard. Ayun yung kumbaga no kita yung kinuha na kit isot action man. When Idol Bernard malaksid kadigiti maitaring estudyante no dete at emergency cases. Amo sarpay gayam no ko nga pagitulod no dadigiti maladaw wenno pagluganan na mausarpay di ambulansya. What do you mean? Apay paggapuan na dito yung ambulansya at tapno makaitulod ti estudyante? Naka-standby lang properly ti eskwela Idol Bernard no dete kas kasapulan nga maitulnog no digiti daw ang pagluganan na digiti estudyante lalo no aduda maitulnog da pay na kuan Idol Bernard. Ambulansya at may tulnog dintong agdanag digiti nananang no kas magarigan Idol Joan. Panunot man no si kakit naganak ket intulod ni dete ambulansya deta gibi man deta deta likod mo. Itulod na dete balasang mo yan tabalayo ket ambulansya at bilang itulod nan hanggang nga madanagan. Man, Idol Bernard. Yung interpretation mo na. Una, alakat the intention is very good, pero naganan, no, ambulance at mangitulnog kanya, kat agdanag kamot sang kabasit, di amin? Idol Bernard. Malalo kat na arte, datayo akat awan arte tayo. Sak hindi ko kat agloganak pa iti truck tilada nga trucken kada kwa agdam truck pa kiding duty nak idi ko anak ko mga road arte-arte ka pa lang no iso mo ti makatulong kanya, di amin? When yung siya kasi doon daw ay naka-fast lane lot sa ambulansya Idol Bernard. Iso pa isong laganan sa bali mo malano nervyoso ni nanang mo kat ambulansya at makita ng kit pa anak ko naganano ka kung kunadano ka kasaka deta ambulansya dita likod mo go na okay. Namagiti siya dati Lawag at YT 99.5 by from Lawag Idol John 15 tatak or amen. Alright, maraming salamat ni Idol Joan na manipod pa lang apo iti Ilocos Norte National High School.